A na prvoj sjednici i u novom sazivu i Vlada Republike Srpske, između ostalog, raspravljala je o poplavljenim područjima u ovom entitetu. Situacija je, poručuju, pod kontrolom. Situacija na poplavljenim područjima u Republici Srpskoj nakon prestanka padavina postepeno se stabilizuje i nema ugroženog stanovništva. Saopšteno je to nakon prve sjednice nove entitetske vlade. Međutim, zbog najave da će hidroelektrana Zvornik pustiti veću količinu vode, upozoreno je na mogućnost ponovnog izlijevanja Drine u mjesnim zajednicama Janja, Majlije i Popovi u Bijeljini. Situacija je još uvijek teška i u Hercegovini. Da kažemo, evo, ako se može nazvati uopšte kritičnom situacijom, malo teža situacija na području Hercegovine u predjelu Popovog i Petrovog polja gdje se dva lokalna puta nalaze u prekidu. U opštini Bileća podzemne vode se nalaze u povlačenju. Iz Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske saopšteno je da su i vodotoci u Gacku u opadanju, te da tamošnja termoelektrana normalno radi i proizvodi električnu energiju. Ovo nije stanje koje je baš pretjerano iznenađujuće. Ovi događaji su se dešavali i ranije, ali je sad ovdje možda veća količina odrona bila, pa je zahtjeva veću opreznost. I nakon prve sjednice Vlade Republike Srpske u novom sazivu ponovljeno je da će jedan od prioriteta u radu nove entitetske izvršne vlasti biti borba protiv kriminala i korupcije.